Kurumjari SKTV ge HAKSHEL Plus meeting tabiriba khwai pumna magpu Merina Oinam na taram nokchari ngasi ge HAKSHEL Plus ki chama taranipan suba episode asida puduna lakchari solid organ donation mayam pumna makna organ donation haidana yamdi tanare aduga masidai sida yamna kai haitar mayamna lana thajanaba haigadra myths amadi misconception mayam amalai adu mayam sibu hena kai haitar mayam da sengdok piramna baduga sigi hiram sida hena mamutana khangna bagi damakta koi gi studio da ngasi lengsin biduna leibire housing regional institute of medical sciences ki nephrology department ta assistant professor oina leiriba ikai kumnajari doctor B Jimmy Hulang Dr. Wahan Moktada Taram Nokchari. Dr. Ahan Bada Khangzaning Base, Equina organ donation, Adum Yam Toina Tatana Tanare, Mayamna. Ado Heidi Base, organ donation, Hibusting a sequina Tamjari Base, Amok solid organ donation, Hibane. Ado Kari Kitnabano, solid organ donation, Heidi Sekari no Hibase Mutang, Machakaina Mayam the Tambio. Organ donation ki makhada khoina heading hairedi ne solid organ donation ama leire aduga tissue organ donation ama leire aduga liquid donation haisra antaga cellular donation ama leire ko solid organ sidina khoi gi organ heart liver kidney lungs pancreas kumba solid oiba kano se lakre tissue organ donation da haibana khoi gi cornea akhoi gi skin akhoi gi saru gi kaisra tendon haina ko kaisra samna ba mari akanba ma leibudo dukumba na tissue organ donation da lakre aduga khoina liquid natraga cellular donation haibada akhoi gi stem cell akoina haibado leukemia khoi bi koina stem cell blood leukemia na ba kaisra lymphoma na ba khoi gi koina stem cell transplant ba khoi kangu do to do akoina liquid natraga cellular transplant organ donation gi khada lae ko adugi chawrak na khoina solid organ haibase khoina ai nephrologist oimni na kidney gi doctor oimni na akoi kidney ga kono to ko kidney se solid organ amu oibani na koi solid organ donation ai na hairi okay aduga matang sida changsilak pada hena nungai na ba organ donation kudam akhoi gi maru oina solid organ donation se kai gi damakta ya maru oirino haibado asida so thambiu hoi sise aina dum akhoi gi western countries gi demography ga scenario ga akhoi gi developing countries gi scenario se ko moi ada moi gi demography of laina se tungale hoi ada moi gi psychiatry laina ko aduga chronic laina chronic haibase ko laina se acute ga chronic laire acute na akhoi gi typhoid na ba malaria na ba hidak pire ga dum khutak ta phaba ya ba laina koi se hoi si koi se acute oire ko hospital admit tor ga hidak pire ga dum pharaga pura fit oire ga recover tor ga hanba koi se acute laina chronic haibasina amrak na ra dine pharoi ga do ba laina lifelong dum na ga do ba sang na for example akhoi gi kidney failure CKD ba chronic kidney disease haibase aduga heart failure liver da cirrhosis to ba hoi akhoi na rheumatoid arthritis haina na ba kangu ko si koi se chronic laina gi kano la hana koi india se developing oi rengai da infectious disease ko cholera na malaria na kala azar na yam main koi gi government gi resra infrastructure ga manpower ga kano se koi acute laina tackle to da change ko but now akoi develop torak pa kanda koi su western gi gumna chronic laina se hena hengal la adugi CKD kano so hengala diabetes su yamrak pagi hypertension su yamrak pagi lifestyle changes associated ko cirrhosis kuma su laye sikuma se hidak na yam khoidigi kano ngamraba da control toba progression se laina du phan badi ngamdaba sikhoi patient se for example cirrhosis na radi liver gi hidak na kanba ngamroi stage ama kaladi ko moi se organ hong mana tana upai laite ba okay aduga moi se khudak da disease oiga do basu natte government gi kresra aisa akhoi gi health infrastructure ko moi se tum na lega do bagi akhoi gi manpower gi paisa thara ga do bu do dukumba aduga patient gi damak su moi family gi damak su sisi yamna asang ba laina oi banina organ donation se tawthok redi moi dum best way adugi hojik akhoi gi current scenario da sikuma chronic laina se hengalak panina akhoi organ donation se yamna encourage toning it is a very good solution he batare ko for example arthritis
rheumatoid arthritis ki khoi gi stem cell transplant to bai kidney gi khoi kidney transplant to bai heart ki heart transplant to bai adum naraga leba mu tadi transplant to ga adum normal healthy punsi hingbana phayadana ko adu scenario hongmadagi khoi organ donation so henna important oiraga se with the current changing time ko scenario ga okay hoi aduga doctor khoina solid organ da oina khanarabani na ngasi se adu solid organ khuding mak se loina mak se donate tawba adum yabra karam organ sing no yari se yadaba solid organ da chawrak na nipan haisra mapan haisra akhoi gi mathak tagi horase ko akhoi gi heart leire lungs leire lungs se ama su pibe ai ani mak mi ama su pibe ai khoi lungs se ani oibani na ko heart ama leire khoi gi desra liver leire kidney ani leire aduga akhoi gi intestine leire khoi gi pancreas leire ko sikoi ne solid organ hai rise aduga tissue eba kan khoi gi cornea leire khoi gi skin leire ko khoi gi bone marrow stem cell ko madum lak okay hoi aduga karam kanda no khoina karam patient sing se makhoi da he na karam kanda no moina organ transplantation darkar oirakadori bese habado aduda so haibiu khoi chronic laina narasu khoi chawrak na chronic laina loin mak se end stage na te ko khoi kidney da su CKD chronic kidney disease se khoi stage 5 ta khai do stage 1 2 3 4 5 adu 5 yorok pa kanda last stage yorok pa kanda kidney na thabak to ba ngamdra ba kanda se khoi dialysis natraga transplant advice to heart su dum heart failure su hidak na ngamba laye hidak na ngamnak tabang matam sida ko moi gi end stage final stage yoba kanda khoi organ donation kumba se matam lakre na khoi dum khalle adu akhoi transplant da su ko khoi gi kidney da dialysis hodringai da su stage di khara advanced jo era ba ko adu era su dialysis hodringai da su akhoi preemptive transplant hena leye du khoi su khoi advice to we karigira heraga hakchang se khra kallingai sida khrang ngan dialysis hodringai da tawrasu tawradi akhoi gi outcome ga akhoi gi patient gi recovery do hena yamna phaba adugi preemptive transplant na concept su leye ko so basically akhoi na organ se fail tawre kaningai upai laitre hidak na su khoi treat to ba ngamba ngamroi do ba ngamroi heba kanda khoi organ donation se transplant se khoi advice to patient khoi okay aduga sir doctor amu khangjaning base living organ donation habaga deceased organ donation ani sigi khena base asisu khangjaning e kamdong na tawe yam living organ donation sina hingriba mi na ma masada gi lothokraga piba chise heart ga lungs gi di yar roi ko hoi adu kidney gi sidi akhoi yamna living this organ donation si yam toy bi khoi isorna kidney ani pirabna mi se kidney amana pasana dum hingba ngame porak padagi kidney amana pokpa mi su laye normal punsi dum hanu pho dum hingba ko adugi hingringai sida mana kidney pige na lo thokpa do aduga magi donor bu pi do khoi recipient bu pi do to living kidney donation I mean organ donation ko we deceased haibena akhoi natai chadan accident thokpa stroke tawraba naha khoi hakchang phaba mi khoi ko adu organ atedi yamna phriba dudo khoi na aduga brain dead oiraba ko sikhoi se khoi moi se hingri se sor honli se machine na support tobagi hingri ne ba brain as kano tobadi loin yadraba adugi brain dead hairi ne ba ko si khoi na machine da support tawraga ma se recover chances like tre brain se dead oire heba kanda ma digi organ consent lawraga ma bu ethical hingingai da di lobana te ko family consent kuma loin lawraga patient bu life support dagi lawthokraga ma bu naturally dum si hanlaga dum matungda tissue lawraga mi topu piba du do koi deceased donor kano harvesting the donation ka we ko see na difference hoi aduga matang se da organ donor am oige hairagadi chahi matang se chahi asuk sugadabani haibana jingba leibra sisu kanjening agoi gi thota aina transplant kaisa the human organ
transplant human organ and tissue transplant act hai ko first akoi 1994 the Indian government na same thota na 1994 ko akoi 2014 da muka amendments kra same du da akoi se 18 years minimum ko du digi makha su yai adu so 18 years ki mak mathak da di ne mana ina pige heri kanan su ma because is considered an adult ko magi decision du khoi lowe du digi makha lairaga criteria kaisra scenario kara kano le ready ne moi gi parents gi su kano toroga pull up hoi consent lo ba yai 18 years above or ga so parents ke dum consent nate 18 years gi makha below ready 18 years ki mathak ready mama sada yaraga di yare haba but in principle akoi 18 years mathak oina lowe hojik se ko 18 years ki makha ge khoi lo de but then certain scenario pa provisions pa ko adu su 18 years se cut off in the lower se aduga 65 second oiramane maximum donor se ko adu hojik 2023 da muka khoi gi thota amendment amuka lae to da khoi gi age limit se khoi leitre okay so organ phari phodi adum donate to yai 65 years so 70 or so ora 90 kumadi nate ko hoi adu hojik 60 70 marak da su yam lei afaba yamna hoi healthy oi ba yam lei mama khoina mapa khoina machabu pining ba lei 60 70 kano da dudi khoi deny toning de akhoi patient yam lei donor yam na wat le donor pool se increase toning ai government asikuma amendment se tap na semrak pane ko hoi ado hoziki oina di maru oina rims ki oina ngasi doctor lengbirak panina rims ki da kamdauna haidi hoziki donor masing ka se kayam leibano hozik phawada koigi transplant tawraga miyoi kaya gi punsi haiba tare ko donate tawbiram baduna hinghan biba maina ga dingam bi khrake adu akoi rims hozik pho taram mathoi 11 transplant tawre kidney gi aduga akoi success rate 90 plus ne aduga patient khoi loin phasana dum leiye aduga akoi hojik su waiting list da tara tru kumba leiye khoi work up kuma tawri waiting list la bese patient sing se akoi work up tawge heina bisu tawdringai da khoi test kuma yam tawningai leiye ko du khoi test chathari ba aduga marak se da su dum organ se ngai ba su dum oi akoi hoi duna akoi sinaina living donor ge he ko disease gi su khoi file tungana maintain tawe okay moina kaisra mi pininga leitaba ko donor leitaba patient khoi le moina khoi disease donor gi kano da leye to do akhoi rims gi su leye khoi gi genem siza gi su leye ko adu khoi na in case kumba deceased donor natai cha da ba ICU da branded leba patient khoi available already akhoi by principle for example rims ki ICU patient already kidney ma se mapan hospital ama da chatle aduga organ ama na parent hospital ge dum thamane ko adu hujik si se akhoi ta sene di state organ and tissue transplant organization in a soto ma leiba thok pane duna akhoi gi disease waiting list se akhoi rims su lei ko hujik hospital tunga na leiba actually reason gi oina nation gi oina state gi oina ko akoi soto oina state organ tissue transplant organization ama laifam thokpane it's in the process leirani thuna magi responsibility se sikumba khoi gi waiting list se maintain tawba aduga mana decide tawni kam waiting list gi accordingly si organ available priority kana bu pi gara kam hospital kono tawgara heba magi responsibility ne ba aduga organ donation se public education awareness pi base moi ya amaru oi ko hojik hojik ti koi tuan hospital rims su lei atei su lei ko adu si streamline oidre hoi ko soto khoi lakrani kuira roi akoi rims director khoi kono khoi na administration government khoi na hojik yam na kan na kono tore and aina khanbada thuna lakani didi khoi gi hojik waiting list se streamline already si se hospital individual hospital oina nattaba state gi program oina opun bagi oina ko khoi siza rims babina jenims ko lon punraga patient gi aphaboi no ko mane donor available kan ekono toba kaisa donate toba kai kuma toba se already program se yamna efficient oini Manipur transplant area yamna advance oye koi north east here di ko almost equivalent to Assam ga here su ko yam advance oye then we should be very proud of it akoi gi yamna doctors noi su khangram ne he mingpan su initiative moina lowe adu akoi su initiative to carry on toningai follow toningai loningai dum responsibility to yamna kaisra
nungaina sise kaisra active oina participate toninge mane mane masi magse praja mayam da hai tare public ta su si je yamna aware ohening ba mayam na ko aduduna sigi pochim ma mayam na su dum kan hona biri doctor adigi akoi gi government na su aduna kai hai tare mioi ba amagi lemaga mai thadu oga natraga phuma badi tawraga mangkhri dawraba adugumba organ sing se kan agumba mioi amadadi natraga mioi kharadadi makhoi kai hai tare anauba punsi ma amuk mapok pa habadu oidoine ba aduna adugi ba potse mayam bumna makta aware ohen ningbage pambadune thabi base aduga maraksida mayamna adum sai end su hobada haizakiba misconception haigadra koi khudam ama khak hairabada kidney ani leibasagi ama donate tawkhiba matamda ngasagi parent oiriba kaino se miyoi se donor oiriba se mangonda kidney ama tangse lehorabani na mangonda hena hakchang sondhaba natraga kai hai tare masada hena hana dona perfect oiraroi kaina haiba healthy oiraroi ka haibi base adum yawe adu sigi matang sa doctor gi mai kai degi kitang clear tok piram da bam tang haibiyo okay adu lak ai su khumge adu si khumjengai da ina khapning buse ko poinam hamning buse hoi mi hingba jibdagi lo buse ko nungai te ko so government policy akhoina su transplant physician ama oina disease donation se promote toning koi western ready disease donation na yame percentage se akoi india da di yamna watle ebdi akoi 1 million da ko 1 million da 0.5 to 0.7 disease donation khakta ne khalo ratio kai gine na thabini ge doctor gi mai akoi public awareness kumba kai kumba ko adu program se koi kana huzik push story mane national level da adu eventually in the future akoi gi over 80% say living donor ne huzik kano tori se ko and the funny thing is kidney kuma pi base female na 80% hena kano to ba I mean maximum way ba adu 80% male ko na recipient way ba female ko na pukning chaw bai tare natraga moina nisa kuma hena kano to we ra khane organ thuna kano to se but that is the funny data ko adu in the future akoi we should strive for deceased donor not living donor bu ratio do henba du ne hena phani ko mane hujik phodi koi living donor na hele koi okay so living donor da koi lakpa kanda hoit mi hingba degi functioning kidney kumba kai kumba lauthorga pi basidi kanone ko adisu misconception se it is somewhat kaisra chumde haitare because kidney man sumi pasana hingba ngame moina thabak ko adum tawba ngame aduga female da pregnancy oiba kanda bp khra wangba gi risk khra leiba yai ko minor risk ko do natana atopa kai kumbadi thoidokna leite okay studies khara na the event kidney piba mi khoina hena kuina hinge su lei karigera khangde maybe moina kidney pi khra aduna hena health conscious gi dinat leita ba adum haina ba hoit studies ko worldwide studies le different center gi different data la so khara di khara neme he khara di hena phai he ko ba average sai ba kanda normal public ga khena ba leite okay roga kidney ma piraga hena son ba thabak to bangam roi ba su leite nangna transplant tawraga organ receive tawzu ko as a recipient transplant recipient nang normal thabak kuma dum to ba yani hoi I mean low book da kai kuma to ba din na tabako normal hoi ozo egera dukan thambo egera kai ki oi se dum to ba ngamni kidney pi ba mai normal punsi mai normal thabak adum to ba yani hoi there is no something warning I kidney I checksin gadaba hena lei adun gumba di lei bhai precaution gumba lo precaution se hoit kidney ama pi rabni na kidney makta leibni na akoi kaisra kidney soka do ba ko painkillers pang cha ba adoga nisa sa yu kumba excessively kono to ba diet kumja ga control to batare thum control to batare sikumba precautions lo batare ko that's why I na hibido some studies na mi khara kidney pibne na kuina hingi bido mo se sikumba precautions lo bigi so ro so mo se khara conscious oibni na khara precaution lo bani na atai
benefit do hena phangjaba hai tare hoi hoi adu khoi siguma khradi loba tare ko okay adu dudi dum common oibne but basically yamna khenaba laite okay hoi madumak tabada su yam nungai aduga ngasai gi donor oibasida kai hai tare magi diabetes kumba leiba adagi hypertension kumba leiba miyoi singse adumak donor oige haibada adumak yabra magi oiba health ki oibada kai kai anaba leiragadi donor oiba yade hai basu leibra adusu khangjeninge doctor yes akoi work up toba kanda first and foremost akoi laina gi history lawe ko adu hypertension diabetes se hanadi yaramdamde moisina yaramdeba moisina radi khoi reject towe but then recently akoi gi aina heba gumna donor se yam wat panina donor pur increase to ningai khoi amendments kuma yam seme hoi hoi koi kedigo gi guidelines da hojik diabetes na basu lobe yani hypertension na basu lobe yani expanded donor criteria hinako dusu loin maguna te ko for example bp narasu hidak na phasana control tawba ko loba yani aduga kidney atai te heart stroke triba bp na ko redi moi loba yani diabetes su 60 65 plus aduga kidney atai te organ stroke triba nauna recently diagnosed toba diabetes khoi narasu mi atai donor later di options later di akhoi moi busu loba yai so criteria hujik evolve to rae hanoguma yamna strict oidre chahi su relax to rae diabetes bp naba mi koi busu relax to rae adu bp yam wangraga khidang mari manga charaga kanu to bokhoi di khoi laude ko adu hidak single hidak na phasna control to ba ko aduga atai organ sok triba khoi di we are open to accepting as donor problem late adugo doctor se nephrology department su leibani na akhoi ngasa doctor na so sai pan bikhibedo painkiller chabaga kidney sokpaga gi mati ema pan bikhibedo dai duda some public se kitang kenoma nare kok chikpa boiro isagi kitang nungai taba ma leibada madu the beer tawba ngamdabana ni haigadra natraga thuna phaning banani haigadra sum ke haitare hekta chasan ba hidak se pharmacist ge dum lauraga adu na maram moira kana painkiller ga se dum sa ba se sisina kayam hok yamna kidney da taina bage sim tang se zum tang hai bio doctor akoi painkiller charaga kidney sokraga kano chronic kidney disease dialysis kana ba patient yam thengnare ko khoidegi common cause in a kidney failure gi but significant important way is significant yam oi especially in current akoi context scenario da akoi thabak low da kai da suba mi yam lei akoi di labor toba kanba mi yam lei ko koi Manipur da so daga dum lagraga over the counter dum yum da moi di painkiller se dum paracetamol gumna ko tera diclofenac ga se dum cha ba se mi genetics kanon na su lei re ko adu even a single drug ko guli amana su kini so gan bangam ba kanon ne se adu mi loin magbu tawni hebana te ko mi khra raisra daw thi bhai tare sensitive hoiba mi khoi thokpa yai aruga akoina toina dum char di ko khoi kidney gi e supply se compromise to rakpane khoi gi kidney da e prokpa singli do painkiller khoina khual leba tu kidney se dum starvation gi model airaga ko in the long run kidney se tap tamna dum sirak pai tare ya khra checksin batare khoi painkiller se yamna checksin yamna khamangam redi chaw to yabu ya di ko adum mari lena ba khoi gi expert oiraba adugum miyoi sing hai tar khoi doctor ga tanaraga chaw hai ba hoi nathan da tum kare sa adum vitamin gumna kai gumna calcium gumna cha ba se tobinu hoi madu mas doctor ge ba kai dei thambiram ba se no ai je adu doctor hosi ki oina khoi gi solid organ transplantation tawbu matam da challenges kari ga di thengna bi ba mayok na ba lei adu su katang khangjening doctor akoi since the inception akoi gi first organ transplant se tebang panda 1954 da torame kidney gi ne ko adu kai 1954 da to buse moise twins ne identical twins e di e ga tissue ga su moi di yam pamana ne genetic makeup se adu gi hidak yam na advance way drasu moise risk se minimum ne adu gi amna dum moi successful oina tawki akoi India dana 1971 da tawe CMC Vellore da dusu kidney ne ko adu just imagine 2013
aina MBBS loiraga MD tamba chahi do just maybe 13 years back overall India the transplant se 5,000 khak ne annually huzik na over 20,000 last year data se so in a period of 10 years and in a period of first India the 70s se huzik hona yamna advance hoire ko aduga success rate su 90 plus 99 plus ko acute 1 year survival se kidney dadi easily 98-97% dum la ko but then acute problems in atte challenges se koi huzik kidney se kuina khang han ba koi se hidak koi na transplant gi piri se rejection prevent oningai do se hetman na pirasu long run the kidney sok ba kidney se khang an da ba adoga amuka name na piman lasu amuka rejection gi risk le ba chronic rejection amuka develop to di amuka kidney se amuka khang da ba kuina adogi si delicate balance se kramai to gera hi bido akoi chronic rejection gi huzik phau koi khidak leite trials yam cha thari ko adoga newer drugs kidney da less toxic oi ba ko tudo akoi na huzik kanai si se akoi na acute complications rejection khoi di treatment options le patient khoi person response to we chronic chahi tara manga kun gi matung da kidney tap na sunlak pudu du kramai prevent to gre bu du do koi solution phang ready organ transplantation se complete science hoi gani so it will be like pura 100% kano koi success adoga kano conquer to re do koi hebangam ni so that is the challenges koi hujik le ri se ko aduga doctor ngasagi brain death ki matang pan bi khibada brain death siga coma siga kari khetna ba oidoino sigi matang sta mayam se dum yam chamam na basu oiwa yawi amtang haibira mo doctor coma se unconscious oiba brain di sidri ba ko yamna deep sleep hai tare brain death sina akoi gi brain se pura si khaba magi function se tawdra ba so a person in coma magi amuka hogat pa chances le ko hogal laga conscious oiraga amuka normal kano ba pharak pa chances le brain death sina pura yadra ba mainly koi gi brain stem se ko koi gi heart akoi gi sore temperature regulation heart bu thabak to sore bu sore holo haiba control center se laitraba didi moi se recovery kano to de ko dubu ko brain death ko okay adu ngasai doctor na habi the brain death oiraba mioi dagi ngasai gi organ khoina lahoba se sise adugi matang sida family gi oiba consent se adi komdau na di makoi da bhab ta handi ba hai gadra kamaina di tawi see akoi ngarang organ donation day ne ko August 3 se by the way interesting fact se koi gi India the first deceased heart transplant se 1994 da 3rd August to ki bane adugi du numit du koi organ donation day na kano to ne ko sina 16th oibra krira moi aduga nationally world organ donation day na lakado batang tara humdoira oibne ko adu ahoi khoi topic tu karira sagi branded oiraba yes adu khoi ngarang khoi organ donation day su khoi gi transplant coordinator khoi gi rims khoi na yamna public awareness se koi bu pledge lo han ba in case ai bu future da nintinwai na unfortunate accident thokra ba ready ai gi organ se donate to ninge he na pledge se koi gi national organ and tissue transplant organization noto hai na website da leibne tu da chalaga noi pledge to ba yae okay ko pledge to ba kanda chalaga noi family ga su nangi wife nangi children nangi mom pa ga su nangi brothers ga su yo ai sum tore hena explain to I'm willing to donate my organ in case something happen kasu to really to roi ko in case something happen really ai gi si se ai pam jabne noina kano yabiyo aina decision like noina dum kano to hena ko siguma patients for example ICU da lakre adugi akoina magi se list ya yaudi challaga magi si wisne family bu adu family ko na hoit ya ni akoi permission p hedi akoi we will go through the process ko natasu moina kano to dasu akoina challaga family khoi bu ko mana pledge low dasu challaga ma se branded oire noi organ pinning bra khoi waiting list si ka nei na patient family na pugning chawna yaradi yare to the next process se ma se branded oire be se koina
certified proof to do ba dugi khoi brain death declaration committee ma draka tai ko to da khoi gi neurologist khoi gi critical care intensivist kai medicine physician khoi loin team ama khoi hospital na ma sem na bagi damakta yes aduga du da khoi gi transplant to do ba doctor yaw ba yade independent bias later ningai transparent oina transparent oiningai adugi pura tongan ba team na lagraga chalaga khoi gi patient bu test to ni magi reflexes ko mai yenge magi cornea reflex magi pharyngeal reflex magi apnea test haina oxygen pirga oxygen lok thokpa to the oxygen ventilatory support oxygen cut off to ba kanda ma sor hon la di mathanda independently brain se kra thabak le ri tawri na khoi lo je ni haidana lobo ya daba du khoi later di brain de ne na moi certification pi gani du matung da khoi na patient bu pare matam do lep laga ma bu support agi lo thoraga my natural death to laga du matung da khoi chat laga harvest to organs okay hoi aduga ngasai gi khoi gi hojik phaw gi oina khoi rims ta na traga manipur sida donor se register kya mu ka di to birak badi lai si data se khoi transplant coordinator bu hongre khangane e exactly leite ko hebde ina hebugum na khoi unified soto ama leitabani na khoi data se mafam ma da leite hospital tungan tungan dagi leye ko adu I say I'm sorry I do data logic like du makso matang sti am khangning ubagi okay India da ne not to da hujik pledge to base 5 lakhs to 5 lakhs plus only India da so whole okay okay organ pi ni na lai se Manipur di kya ra dikham India gi oina 5 lakhs okay hoi hiam ne la pasu oisanu ko yes adugi chahi khuding organ donation de den sine koi ga kano se awareness and people will pledge to one ba aduga organ kanaraga waiting list lai base 89 90 waiting list lai base hojik sida India adu adum ngai na punsi lom ki basu dum mayam yarum ga doini ko okay hoi adu that's why the need hoi yam darkar oi base hojik se yam oi boduni hai bi base adu ngasai gi se gi hen darkar oi base mangasai budi hai bi ki kanan hana priority pi ba haidana adu sigi oi priority se kamdona di khadokpi haidi hena mana hena darkar oire natraga mongodana hana pigadabani habase sise criteria leye ko koi for example aina mi bu kidney piraga ai kidney sorakpa unfortunately I will be given first priority aduga koi waiting list su leire blood group first chanaba list to the ko donor disease labor mi ga ai blood group chanaraba ri chanaba mi ba hana pigani aduga koi western radi koi PRA na ko panel reactive antibody na akoi gi for example Manipur north east gi genetics gi akoi bank ama legani profile ko to da akoi gi kari antigen da akoi hena sensitive oye dugi against akoi gi aina waiting list le di ai gi test to gani cross match kum no ko PRA he se chanaba to da khoi degi that's the thing khwedigi chana daba mi do organ phanga doba chances name ba mi do moi bohana kano to priority p hebdi moi se phangninga chances like tabni na ko in case moi bu chana radi phare he moi bohana priority p but then that will all comes under that will come under soto na moi gi on kano lai gani India gi koi state gi tunga na criteria lai gani tu moi si adugi ne koi soto yam kana rise ko hojikti more or less akoi gi chanaba waiting list gi sab da kono tore of course serial number du di lai re ko last lakpa mi koina first phangroi ba ko first ming chan ba haina kuina ngai ba mi bo hana priority pi gani ma bo he channel di ma bo first priority pi gani okay dum lai yam transparency laina sidi pura transparency laina lai bne ko sidi koi in this case commercialization paisa pi ga ibo hana to si je ko encourage to that comes under organ trafficking and all this commercialization is strictly illegal ko aduga ngasai aina su panjakhiba misconception khara mai jaki adumaina aduna tabada doctor na thengnabi ba myths kumba aduga mayam na lana thajana ba landi lanba adu karam badi lei doctor na thengnabi ba hojik phawbada khoi transplant related transplant also nupa khoina transplant tawa matung da luhongraga angang leiba yani normal agi on cousin brother angang mari leire transplant matung da luhongraga nupi khoi so the first minimum the
2 years ngai hanle after transplant. After that moina family planning kuma kai kuma tawning reti. Akoi medication adjust tawraga kai tawraga akoi kaisra normal pregnancy hoigera surrogacy hoigera IVF hoigera options adum lai. Okay. So one thing I want patient khoi bu future I mean public bu khang haning ba ko aduga atai misconception se hebu gumna kidney pi daga hena son ga do ba kai kumba leite ko in fact aduga akhoi religion na yade ai siba mutunda kano kuma to bu du kuma su akhoi aina khanmada kana religion su leite si kuma against sai ba ko mi bu mateng pam di hoi mani no matter whether I'm a Christian, Hindu, Muslim or Buddhist or whatever kanana su sidi phatte ba ka su hai roi. Okay. The only thing is akoi ge societal perception akoi ge thujik se taboo in a low risi se yam na ko so akoi isi kaisra ceiling se break to batare embrace organ donation as a normal mode of kaisra akoi medicine noina treatment noina ko yamna kina yamna luna yamna kono to na khan ganu ko mi khradi madi punsi loire daw thire kidney adre nangi punsi kare gi sacrifice to nang magi damak ko mai haibi base yaw da banate yawe adugi magi brother na magi wife na mai mama na khalasu society na dumina pressure people kanda ko adu aina hening body naina taseng na mateng kanan su khoi si organ donation da nobody can force nobody hoi hoi ko namdana hekta nang speed ba ya roi haiba na ya cha oira husband oigera aina piga do bane badu leite aduir su nangna tasena pining ready hoi hoi aina hening badi doctor ga chatlo noi gi transplant physician gara kari gara nephrologist gara chatlo ta nawo nangi dawsu transplant coordinator ga phasana discuss to moina loin mak clarify to bigani ko risk benefits ke do loin haigani aduga aina hebugumna risk ti yamna leitaba kumane ko adu matung na decision lo biyo societal pressure kuma kai kuma se koi huzik aina hebugumna watli adu dugi pressure dan wai kano tawganu ko adu haininge public po yam phazaba wa phum kam thambi doctor adu doctor future prospects e organ transplantation gi masi amtang thambiramu doctor hoi future prospect e se koi maybe 50-60 years mamang the organ donation it was a novel medicine no thorok pa ko mi siga to mi khoi bu second chance jivan dan phang ba ko so but then eventually mi am de gilor mi am da pi bane ko si se future prospect da akoi hojik transplant gi replace to ba ya ba kidney gi hakta na te ate organ gi so hena charok na hebe ko Xeno transplant ama leire adaga bio engineered organ ama leire ko Xeno transplant hebena other species tagi organ loraga hoi hoi akoi news su taramni ok tagi pig tagi mid ka loraga cornea ga taraga kidney ga su heart ga su loraga ne moise ordinary pig natte genetically modified moi da su e kumba koi antigens khra laye body na yamna sathina react to do ba du koi du koina genetically cancel tawraga ne tungan bas piece hai kano to bata hai bata genetically engineered pig do moi gi guinea pig kan ha ba do dora guinea pig khoina guinea pig atopa malika atop ne adu moi se specially breed tawraga moi gi genetic se modify tawraga ko chawhan laga chawra mapung phare bana moi gi organ do harvest tawraga mi digi loba digi dis ha digi loba na hen ethical oyedana du tawraga mi da hapa heart su tawre kidney su tawre adu survival rate se yamna successful oid rate still in the process sina hana mapung phagera natraga bioengineered kidney heba sina aina nangi e loraga stem cell loraga nangi stem cell dagi organ ama semba kidney ama semba heart ama semba hoi lab ta for example dolly ship du khangram ni dana dolly ship मासे क्लोन ने बा सेल दे गिलोर मासे ममा गा मपा मपुक नॉर्मल कोई रिप्रोडक्टिव प्रोसेस दे कनो तो बनते सेल दे हेम बने बा क्लोन ने बा को दुमै ना नंगी टिश्यू दे सु लौरा गा नंगी स्टेम सेल नंगी नाहा की स्टेम सेल दे लौरा मने ना जेनेटिक्स मेकअप दे नंगा चमाना नंगी बॉडी ना दुदो रिजेक्ट तो
bioengineered kidney ko ubne kon daga biogenics biogenic dudo lab dak to toraga nang kidney kanare nang stem cell toraga nang kidney ma sem rani aduga dudo pura develop the wanda nangi nangonda hapa ya doine ba sise akoi gi Star Wars kai movie da kano da yamna to ubne ko adu process it is research chathari and then 50 years back transplant se koi ina khalle ko maybe 50 years maybe when I'm still alive organ transplant de di ko geno transplant ga biogenics the shift of so we be si se future di adu su thina ba yai ko adu di ko gi hojik main di ko gi ethical organ trafficking ethical kano se ko yamna si se solve to ne na khalle and hopefully akoi do stage po progress to voice no oisano hoi mapuna so madumak phanghan bi ba thousand bi ba so oisano loshilak poine mayam da viewers sing da doctor gi mai kai dagi masai yam phaza phaza wa phum kya madi thambi khre ado amuk ka hanna mayam da kaw haning da ba hai tare khara amuk doctor na thambiu hoi mi am lei aina heba gumna India da 90000 hena mi lei organ fail toraga ngai ba adu organ donation di Indian organ donation day sing ngarang ne aina public khoi bu pukning chawna ai leitrasu ai gi legacy se mi ama bu punsi piraga adum lai hobdo du noi pamjaradi noto haina National Organ and Tissue Transplant Organization gi website Google Chrome da dum chatlo du da noi pledge low raga ne noi register to ba yae hojik all India da online da 5 lakh plus laibne adu si program yeng ba mi khoi ta sengna noina human empathy lairadi mi bu mateng pang ning radi challaga du da register to bio aduga pukning chawna iswar na su noi bu blessing pi ba oisunu aduga future da noi gi organ na mi atopa bu second life second chance pi ba oisunu si se gi appeal yam phazabo afam kaya ma thambirame doctor gi chilaba matam kai thokpiraga ngasi gi thamjari bu topic se da yamna macha khaina mayam da marik chumna thambiram bagi da makta SKTV gi mai kai dagi thagat pa phongdok chari doctor bo hoi mayam su doctor na haibi khiba maktu kaubidana adumak changsin bi ba ngamba oibiu haizage khoi mang khidoraba ki khoi gi organ natraga aigi oiba haidare ko aigi ko sai haibi ba doctor na mioi ba amabu kaning bagi wakhalon adugumba phaubi ba leiragadi soidana making sai haibi ki ba noto hairiba sida website sida changbiraga register online da dumak tawbo yare haibani doctor na haibi base masi tawbiraga mioi ba amagi natraga mioi ba kayagi punsi hena afaba mapok amada anobo mapok ama pokpa da akoigi ishwargi magun chelaba misak oidori bani ko adugumba donor singse aduna adugumba oiba oibiu haiba wafam duni doctor gi mafam dagi haibiri base aduna masiga loinana ngasigi damaktadi thamjari ba topic solid organ donation matangasta loisinjari mideng tabiri ba khwai pumna mangpo muka hana khurumjari